na sang sa kan. Mukbang to kumari. Bidam lang kuma puni ti ho ni ke chini ni amian te di mala so pi e ke bang ni ta ho IB ni chitong dun lang tu pare aman ke bang jui long ke ni bang ta usomar class do kong mati pare han an ki tun pitong man ke Ite la kiso bo ni ko na prang me se kiso londe. na ke chini don de hati phusi ke so ta ho di phulok si ke do Ite dipu pen dak hem ke bang ni ko na prang se ke bang londe. ni ni thom ne dolo jo arni jo hisab se dia la pulo Ite la ni dia prang ke bang pe na de ko pini hem ke chibong la sang ka cha bo do. ave chibong bhe Ite nang li phan ko pini la son lam nang ke thang te kang do ma ko pini ave thang ta ave thang ta be. ta ave Chibong ta be. chibong bhe Ite nang li tum la dak la ton pini la son de ji po lam thinang tum pini ka chini ason do ji ma. ave chini ni joy ne se ni lita han an pamen de lokai son bon lokai ta hem IBC do do mat di pare jo bai la tum har ji te man ke an ta bi pikok lo har nu thi pu pen an ta dulan an bi pikok lo an pare enke jo si bang ve de lo ma pulong en tum mang da hala gobien pisai pen arti ki che andam ji lo chini ne de lo pare enke so arti ke basai ho lo pare enke jon pisai bang na chi ru re lo ma cho hoi lo jon pisai pu ne lo hai a vi lo tang ho pu hi na tha Ite la nang li tum la dak la puni phun ben ka ching ki dun la son ko pini agom long dun man de ko pini la son konde mi la son do ma. long long de ni bang ke Te nang li la difu do ber ke ko pia kam se ke klem ne lang li bang. bi la kam chokle mun ji pu Bela kam chu dun ji budi. Te nang li tum phan la son se na tham ta ka. e Te non hem ke bang be sta me thang ka pre ka lam tham de. e hi nang tha ke Nang li men cha tham de. ni li mene ka ban bi pi Nang li hem sora pok lo ke de. apo To la ga hok lo. Har dong bi phang chu. Alang di ahot pen khut la dak IB bang ver ve. Da pini ke alang di la so hospital ke dam. Da se dak kor hospital ala. Da sa dak pen si bang alang di dak ko ne hera IB sang la. Selen biji ke. Kalang di. La so se ko ne sang re sang op te sang on ti pulo room pini dam ko ne hera mi thang set dak don bi te room long dam lo. Sa dak sang lo. Sang lo hem sikit. Ite lason khoton no tang lo bu pen ka theng long dam ni ko ma tong theng long dam aka theng long cheng e ko ne lo la pen la so bang ko ne baji kri ni long he ma jing dang anda bang ke ma se la so lo ma si ni tum bang ke la so pini dag meeting da do ma se meeting phan ko ne ru thai de pen pini tum an cho dam pen ko bang to lo so ni ko ne phun kuri lo ama se phun nang deng de da ko ne pan phun kuri bom phun de ma se la so lo ma si ko ne hidu ma pula so lo da la so ru no se hala da ko pulo sang lang palam do si la so inha pa cheng bom ta ko ne heri ko ne insang kli nang pu beda ama si hala ninwe ko la ko ne arajiteron ben bang bahini ni tu ta ke do da ka bahini ama si la bang so pa cheng ma te api be ke suki en la so ventilation ben si la hi pulo phu beda si suki pon lo suki chedon ben si lang lo ama si la som ni bang ke la phena long si la so a ko ne ami thang ke na pi pen si ko ne suicide ko ne suicide te la so suicide bu thang na dun ko pini son than thek ji ma son ka chini dun do ma te hem be pini ka chi bhong son pini do ma than thek dun than ke thang ka than ke lai ka chi bhong lam ta pu pe ako ching che lam du pe bu te kai ta phun bu te otvet phun ka ching ki la son ka ching ki hot ko pini alam the arjun long do ma arjun long de lai ke ako la phun ji ki te di pen nam jo ite mana ceter plot te ceter plot te kadai di pini phone incoming mang tala ko ni tela no la kiso ok pimi pula sona bostu bang ku pini la kiso pini bemar thi pi la sona kiso do agom long dun ma long de da son da be ni ma to ni tu mana than mang lan cho je ko ne selen di ji ko ne la ni phong so la pen ko la ko ne ko pil ho singgam do la cho tin stan tenang li ke la da ke I belong ke in charge kali caretaker kalang di tenang li men thani tha je ko phang chu তো চলে যাচ্ছে কথা স্যার আজ এই ঘটনাটো আপনি বিষয়টো কৈ দিবচোন আজি আপোনাৰ ছয় লাইবিত আমাৰ খবৰ আহিলে আপোনাৰ 3:30 বজাত খবৰ আহিলে যে হাৰলংগী ফাংচন নামৰ এজন যুৱক আপোনাৰ ইয়াত হেংগিং অৱস্থাত পোৱা গৈছে সেই ভিডিঅ' আমি
আহিলোঁ। আহি আমি এতিয়া তদন্ত কৰিছোঁ আৰু অধিক তদন্তৰ কাৰণে আমি তেওঁ পষ্টমৰ্টম বা কিবা কিবি কৰিব লগা আছে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা আছোঁ আৰু যদি কিবা যদি ভৱিষ্যত যদি কিবা আপোনালোকক জনাই দিম। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্দেহমতে কি ধৰণে সেইটোতো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম, সেইটো আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টৰ পিছত আমি